Mayam Bukumzari, Dom the Engribus Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna Taram Nokchari. Ngarang Asileba Sigi 77th Republic Day celebration Toringeda, Manipur gi Kangpokpi district ki Songnung area si Okhina Fangzabada, Wafong Inthan village, Adugi Manung Channa Labani Hari, Mafams raised the Kamsana Luchimba, ZUF ki Kangbu Amana. Sreza Kuki Purupki Mio Singini Haiba Dukumba farmhouse Karam Mai Tabagi videos ya Kwegi source ta Kwegi impact news ki reported Tabira e du Ngrang Zia Paudi Ngasi Kwe headlines Loina Carbani Aduga Hariba Masigi Pausi Akwena national media the young Pumatamda Kuki gi village Loina Main Tadok Piram le burn down Tore Kulai Pibasing Sangagad minor civilians in the harass of Wirame Haibagi Dukumba Chauna Paus Mayam Tene Aduna Hosiki Hariba Songnung area da Kwena source Fangzabada Masrace the settlement recent settlement Hairi FNCC site Hosik village Mai Tabanate Adubu poppy farmers in the farmhouse Mai Thadopani Aduna Lan Sandopigano Haibagi Dukumba refutation Amasulakli Masir Natana Atopa CSO gi Mikey Degisu Adum NTK Nu Talei Kafo Hariba NTK CSO group Moigi site Tegisu clarification Lakli Moi clarification gi Matung inna Hariba Mapams raised the Hosiki Songnung areas raised the poppy cultivation, illegal poppy cultivation, Zedum toy the Dum Chatharakpa, Hansan Chatharakpa degi, ZUF Kegi, Kanguna Zangaga, was a farmhouse, main farmhouse, raised the kind of poppy cultivator, Mayam Zigi Moigi Pantumpam or Basimo farmhouse, Mai Thadi, Mapams raised the poppy cultivation, Ze Lepal Roy Hibadagit Mina, Mai Thadopani Hibagi. Adugumba counter claim or counter refutation mayamama lakli akoina pau gi oni yeng pamatamda how kiba chahi November 1 7 17 21 raise the hojike hariba mafam areas raise the mass poppy kano tharamba thengna badagi adugi mathakta drive chathaki bazu mayamama pauda akoina document tawgrabani masina natana ZUF ki kangu khakta natabida security force state police amadi central security force ani punjinduna hariba mafams raise the poppy cultivation Mayokta drive Sathaki Bazu Mayaman like Hakimanung Manung Ngasigi discussions raise the Masigi video footage Mayam Uba Fungbigani Aduga see incidents ama later aduna khoi ki Manipur gi crisis as gi no longer just maite kuki adugi conflict tu khatang nak tabida khoi third dimension ama lagrabra haibigi mamangi discussion da zumiyam da thamjakibal laikre aduna hoji kuki khulai paiba singna naga gi area or for example recent incident Iring Naga village tazu laga vandalism tawbagi dug mi thogdok chauna leingai maraks raise da naga gi area da encroachers in la habigi adugumba chauna question ama hangli hoji FNCC gi site gi haibasi hariba kan maphamje songnung area da mai thadok piri haina haribasi masi village phawbo nate hairi masi Manipur gazette ta maming chandaba just few Yumari Manga Katang Leba Duguma Mapamni Hairi Aduga Ama FNC site ge haibasi according to Manipur Hill Areas Village Authority Act 1956 village amakauge haibatarga at least 20 household lagadabni hairi aduna lana sandoktaba counter tawrokpa dagi Simiam Zoi Kanabagi Tanja Logjage Aduna Manipur gi Akogi crisis raise Sigumba third angle lakpatargadi Charang Nabazi Amaken Hengadoribra Karigidamakta Kulai Piba Sing now in a Changaga drive to the Chataribano do and Gasip Hawada Akogi state ki forcing adagi central forcing di mathau tawdabra si question malere aduga karigidamakta mass drive chathai haibata agasu ngasi phawba karigidamakta state police ki site tagi or central security force ki site tagi masi madi phare habaji puthoktribano phabagi pau suklei leite aduna behind the Songnung Arson Masi Ahogi topic asida khana binaba election biriba ahogi panel members na ahan bada ahake right mark to the election biriba oza Maibon Phaomei present Zeliangrong United Committee Manipur ozabu taram nokchari aduga ahake right mark to the election biriba oza Dr. Yumnam Premananda associate professor head of law department Manipur University ozabu taram nokchari
aduga nge hake manungda khoi gi studio da election bigidaba oza Shanta Nahakpam Secretary General UCM busu taram nokchari haibaga loinana asik discussion hokdokcha basi hak oza Maibon Phaomei dalak jage oza hari mafam si Songnung village haibasi exist tok de ne FNCC gi site gi yamna sengna maina refute tore mogi press release myam thokle aduna but on the other hand akhoi village ama mai thadok pire haibage dungba pause national media da wai charga leire aduna says the misinformation khar leire bra illegal poppy cultivation tawre mafam sida tawre habdi akhoi last year dagi dum document tawgrabni masi security force bo sangaga drive chathaki bani ozagi mot ka thambio masi akhoi 26 January the 30 so the talkie bani masi case Songnung haina khulama sum maming di sum leire khul aduda hujik leiriba se kai gidamak tamasi thoi bano habse asum yengmom tamda maruina aina thamjaning bo point di hadiba issue asi ngarang thokiba si kai gidamak to thoino kanana thohan bano ade kai gidamak to thopno kanana thabak tawdabi tawdabagi masi thoki bano haiba ahoina yengmu yaba amkak lei ihan hambadaina thamjaning point di masi koina tawriba punamak ase akoi tawriba punamak ase koi yengbi yaba se koi yengbi yaba se koina yengbada koina ubudaba Manipur sida poppy cultivation si yama pulak sing miyam sida sum maruina community amana namata area sida jiki Cookie Joe sing the Taba area sida number and namasi poppy cultivation story. As a Hojik Toriba issues poppy cultivation Toribasi, I could Miam Nakangi, Masi Manipuri, Masi Atabiade, or Mogi illegal way, Masi permission to P. de Manipuri. I told the people like the Magasu Manipur, the Mokiri P. Javina, Masi Punamak say do Masi Taribo Punamak Asida, government site, central force, state force, Nafki, Yawaga Mapong Credit, a good cook Kupa, Taribum, Yantapa Kopa, a farm Mai Takiba, Sibai, central force, state force, Yawaga, Mai Takiba, when farmhouse Musabam, Mamma Sukati Togre. Masito Mutamsida, Masidana, Tum Torokre, Aduma, Smine Toropomutamda, state government gi negligent neptare, central force ga Masigi negligent gi Matungina, Masida Ladiba Kangna, Todaba, or Tobus Habakatama come Amani Katahe, Toraga, Toksopa, Pulap Todo Ursu, Loktokaba, Masigumba, Sum Ledapa. Ledapa do Masikumba Tingbase, Ekna. Laws in a park of Nebuka. I do a state government must implement President Todre, Todover Maramna, Masida, Miam Pena, do later, do Masipuna say, Hosik talk about issue a Sida kind of young we have say, Hosik 26 key, the Michida Quigi, government security force, state force, and told to be the organization Amakakna. Lit Toraga, Masi Torubaki, Masi Mokuina Torubado, Afabani, Hanamiam, Dilawi, Masi to farmhouse, my Tadokiba, Duka, more Pupik and Division, Miam Yantakiba, I say, Adubu, Mokuina Towiaba, Tabakla, Natagan, Masi state force, Todabra, central force, and Todabra, and indeed in a call. Yes, see questions about Zada Hanzagatorum, but Hogi state force, security force, not Obongam Dabadu Z. UF na minus sangaga minus action locally but moina tawribazi moisu arm group ama oiribani na masi justify tawbra adugine hydrogen mojo adune moi arm group amanna to pahbisidi asum miyang wakhanda moina tawridabam da tawpagi damakta me atopana sidi moi tawfam thoktina aduna masi conflict thokpiya ba lambi achoba amkak dei duga tu community da lan secretary community da asi hodik leiba issue Manipur issue sida masina taba another thokpiya bagi lan lounaragadi do
तौरीबा म्यामदुना अखोइना फतबा तौरुबगीदमक्ता मोइना सुम तौरपनी हाइबगो वखलुंदा चेम तारगदी फबा नत्तबिदा मखोइना तौफम थोक्तबा मदा मोइगी आर्म ग्रुप अमना अखोइदा सुमाइन तौरपा हसिदी अमसे अखोइबु इंसन तौबनी हाइना लौखरदी मदु बगी अफतबसु मणिपुर द इरांग लेङैदा हेना मुगा इरांग थोपि याबगी दंबी अमसु लै अदुमा आइगी तसेंबा आइगी ऑब्जर्वेशन दा सुम हाइजनिंगबदी मसिकुंबा मसी तौरे आर्म ग्रुप में तौरे यस फार्म मई थादोप खोदोप याय एग्जांपल अदुबु मोय आर्म ग्रुप में तौगदब थबक्ते आई तौहनिंगबदी हाइरिबदो मपुसिंगदो फाबियोबा फारगा अथॉरिटी ओइबदे सिनबिरगदी हेन फैयबा होजि मपु फाबा ngमदबनी अदुबु स्टेट फोर्स ना सेंट्रल फोर्स ना यानथदे फार्म मई थाकिबु उई अदुबु मपु फाबा ngमदे केमबो होजिकी आर्म ग्रुप अमना होजिकी मोइबु होजि 26 नुमितो फारो मपुसिंग मी खरसु ले फारो फारगा हारिबो अथॉरिटी सिंग कंसर्न अथॉरिटी सिंग दा मोय अखोइना फारबनी मस्किसि मखोइना सुम चपचाना मखोइना थारगा लेरबनी दो मोय फार्म चपचाना लेर मपुसिंगनेना तोरगा फारगा स्टेट अथॉरिटी सिंग दा कंसर्न पुलिस खंगदे आर्मी खंगदे मोय सिनबा ngमगदी अदु हेना कान फागदबनी मै थादोखरसु मपुसु फार्मबदी फागदबनी अदुना तबिदा कम्युनिटी अमख पु चैलेंज तबो मोंगदा आर्म ग्रुप मन सथरगदी मदुगीदी मसे consequence यामना फटनसु लापुसु याय अदुबो अखोइना आइना सुम अना रिक्वेस्ट तुजनिंगबदी हाइरिबो पुनमक असे फटब थबकनी पोपी थाबा हसिदी मदुदा अखोइना जे आर्म ग्रुप अमन लौथखरे चथखरे मै थाबो खोपा फार्म लौथु मै थादोपा दुमाइन तौखरे अदुदा हाइरिबो फार्म थारिबो कम्युनिटी सिंग हाइतारे ग्रुप सिंग पुरकनि नतिको Okay. थारिबा मिसिंग दो मखोइना पुंगिंग चाउथोपा मसंगी अखोइना लाना तौरुबगीदमक्ता मोइना तौरपनी अदुना मसिदा अखोइ वा चाउथोक्तनबा अखोइगी इरानदो चाउथोरगदी मरानदो मपुदु फारगनिदना पुरमक्तो थोक्तिङे ममांगदा मोइना कंसीडर तौरगा अखोइ अखोइ लालुरबनिना पसे चाउथोपसि चुमोय अखोइ पुन्ना अखोइ जुमी फार्म पुन्सु तौबीद्रे अदुबु फार्म दोदि मै थादोपिरे अदुमपु फार्म फाउदि तौबीद्रबनिना अखोइ सु सुमाइना कन मोइना खल्लगा हंदोखरदि हंदोपदो आई चुंगनी हेना अहम राउंड से थमजगे थैंक यू ओजा असुम मगनी अदु कांपोपी डिस्ट्रिक्ट एरिया दा हुजिक माय इलीगल पॉपी कल्टीवेशन तौब तारगदी मसिगी मायोक तखोइ लेपकनी हाइना कुकी सीएसओ मयामदसु मोगी अदमाय वाइब लौखिबदि लेख्रबनी अदुबु ngasi फाउबा अदुगी एक्शन लोखतबदि अखोइ ngamiनबा तारी अदुगा हारिबा इंसिडेंट असरे इज दा हुजिक पीस अमा पुसन पुरकनाबगीदमक्ता हुजिमक मीटिंग याम कन्ना चथरी कांपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अखोइना ngahaki mamangda tajaba pauda resolution je पुरकप ngamdadana dum wari sabajum चथरी हाइरी मथंगी वहंग असे हक ओजा शांता नाहकपम दलाकचगे ओजा करिगुंबा होगी लेंगाकना perpetrator sing kuki gi moigi kotu gi moigi press release haibasi perpetrator of Songnung arson incident adu moi 24 hours ki manung da फाद बतारगदी ngasi gi nongyai degi horaga national highways shut down tawrani haina adukumba press release ama thengneje aduna highway shut down tawbuje every time pressure tools ki mongda or political weapon gi damakta adum sizna baje khoi thengnare oza please highlight national highways ya khoi dum maiti community di chatpa yadna dum leiri masi lifeline ni pot mayam pulak kadori bani minus shut down tawbuje how badly it affects both people of valley and the hills Take community chapter okay. But any civilian innocent person is they don't feel safe and secure. Wait, I do my now high room money. Security do I can imagine national highway Anise. According to Pokla Podi on a free zone, so where they have some quick hour with them. I can't like them can do. Check my the escort toga convoy toga koi maubo thili sinap dilan se maubo akoi thili anga ngoi kan de mau de mo convoy toga sinap di bo thilapne akoi ne bus tong se convoy out di chat pangam dre ba hoji sakar na convoy available oin pangam de chat pangam de di chumane ko aduga ngasai gi hana gi situation de natre ba ngasai gi akoi gi lambi chapada ga gari gi hana situation le am phatta ne hana le situation ni kam phatta ge da kyamu phatta ge ai kan da akoi gi
ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯐꯠꯇꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯧꯈꯤꯕꯗꯅꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯄꯨꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ just for clarification ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦꯕꯀോ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯈꯨꯝꯖꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯚ ꯇꯧ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤꯅꯦ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯗꯃꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ truck driver civilian ꯑꯩꯈꯣꯏ I've already said that there is no I've already said that there is no civilian movement in the area because there is no convoy Aadhaar card yengaga maitai already chadhande kaina haribase masi leibra leittabra sine I usita haijidone the situation is not like that earlier kamai leramge do haijisine bako earlier kamai leramge da gari da lakpa gari se khamaga winger waita so ko mi se kauthare dana Aadhaar yengedana aduga mi se chadhalline ba if any maitai is found liable to be killed natra hat ki biya ba hojik di aduna te ba security cover se at least convoy pi de bata ga su at least mi khara chatpu matam da 15 kilometer ki stretch se Masidane lambi thappa gari khamba mi check tawdi tawtre okay thank you for clarifying sini lei se aduga ne hoji lei ba condition ji de ko ngasai gi aina haije isina mamang da su akoi angang kan lai tamaga gari bus tonga la kan da akoi nung jaba yaw gre ba masida blockade economic blockade lei ba timing da ni ko haije adu masigi highway si di free movement swai le ram de hana su lei ke ba akoi government jina any time of the kani akoi pok pade ngasi baudane free movement secure to have di am lan ngane basida bo sunai leram de am ni da haise okay any group na dum use to le re ba man na amana group amana dum use to have ni da aduna sigi poche anobu na te am ni da huje khoi theng nei je anobu na te am ni da aduga ngasai gi lambi da chatpa ya da ba moina tuloin si ne sidi sakarna dum ngasai gi order man na khangani ko high court di kai gi order me am le ko leina adum ko je ngasai gi war footing da mi se dum chanan mane ba hojik chale ai si da moina Chalabni sum hire ga ko tatana bo na ko chance yam wan yam answer to do ai yam stress to to ning de wa ne ko maram di situation ji tang change to ko si akoina ka ni mayam da khangan na hona da aina provoke to ko ta gore ha ni da ai thamjani jina ko akoi usi cement gari lai mayam se kari guma moina mamang de kyam thina situation faram de ge se mi chatpadi yam to ana thamgra se ko mi chatpadi pura to an thamgra se ba gari thau ba da na gari se moina police na check tori manung dana gari number se check tori dana mapu se if mapu se mitei hoi ta di gari se phasing gi yaw ro de se si ba government ne protect tong nam de ni da ai na je na ko adu important da aduna masai gi highway manung ji da moina tuloina sina ba hai se tuloina sina ba hai se masigi maram se akoi gi government ji na ke ni ko mana effective oina control ta wi ta de do na ta atopa tool ju lai ta bai ne ba government ga negotiate tong ba government su puthok ke da Lao pen da hoji moi wari sanari hai ko yes government na puthok ra ai am clearly hai jage ba ngasi ba da agitation any pen da lai matam da akhoi se demand je fulfill tong na bon da ban blockade or ban democratic protest hai je akhoi na ban blockade natraga akhoi gi ahing do office mai tharam ba akhoi se dum tawri sine ba beli da su ba sina ta ba atopa sarkar na protest akhoi Manipur da bo Delhi dong na Kolkata dong na ba akhoi gi rally chalaga protest home jaga pibir ne jantar mantar dong na akoi jaga pibir ne akoi sarkar na akoi pen da ba ma lai kan na noise da dhana pham lo adi lai dana ko si jaga se to we na ta to we ya de ha pibra ba akoi Manipur da ko pen da ba lai matam da ini ko mti ho jino Delhi da Kolkata da Punjab da jaga pi ni sumai na ko ani akoi democratic protest tong na ba jaga pibra ne aduga ngasai gi district amada akoi na karima jaga amda pen da ba lai matam da ahan ba protest to wada ba constitution ki system je lagta adi DC office ne ba DC office to lai re adi di moi di ADC mu lai re adi di sai hil le council mu lai re mayam lai ri ba pen da ba bam ko aduna sai gi illegally to ba thabak ni na sai gi legal oire na utna ba hona ba da ka ni government da pressure to wai mahuta public ta through economy natraga through any paisa natraga through shortage sakam to one by say
aduna ta option leite ba aduga sigi option ji akoi mangna su government ga wari yam sana gre ko transport minister sing kadagi ato angle da wari yam sana gre akoi Manipur gi lifeline ani we base akoi sagi lifeline ahum mari onna ba hadi som da sape ya so som da sapa som sapa na to we ya na ba hona da kano tameng haflong road ama sida ama semi bam le ne ade kasom gi lambi ma semi sigi lambi sing sa upgrade to bidam ni na kasai gi mina kai gumba ma thinjala ko matam da akoi adum victim on me wari ne was lai se ado akoi da valley da victim ola ni na sagi ga ni moina target to sidi ai wakan da meitei di wera moi ba Manipur government ji da target to wora ne ba valley gi community da target to di wera moi akoi na Maitei makta target to have the Amulan Gadra, Tobu major communities a voice the Valley, the Maitei when the Levinina, a top community, a Puna Lemina, Hoina, Mahoinas on the block of Ghana, some the Chawi, Sotesa Laqua, the Singi, Medicine, Sotesa Laqua, Simam, Zinamar Moraganda, Center Natrazu State, Animagna, Moigi, Aniko, Moigi practice and can consider any presence. Si acknowledge to the other gi maram mala paneba adu masi all false government na tawjaba phone ne oza hoji wari sani isre hill areas committee Manipur gi chairman Dipugang me mahaksi nungba gi su MLA ni aduga tamai gi MLA awangba nyumai mabani gi liching makhada hoji community ani gi CSO sing gi representative moi wari sana bani adu hill areas committee Manipur haina yawni lenga ki intervention gi mami di tabra si swais da zukra highlight to idi moi lenga ha dia de ko political intervention ne ai taw ne ko aduga ai wakhanda ai ngonde yam no ai da ma kai no ai ganda sangi akoi gi se nagana na traga zufna kuki gi khun mai thado me hai na akoi sta propaganda se Facebook ta kai da social media da mayam ure ko ne ado uri ba propaganda sida kamai ta we ganda hai ba khun je taseng na hai ba khun je taseng na hai ba khun je taseng na ke no leibra adi keno da akoi gi listed village we ne yaw bra na traga yaw da bra listed village we ri bra na traga we da bra hai se yam chaw question ne am da ado listed village ma oram da ta di Sagi Zuf ki wasunate Amaguiswana wasunate Nagagi lamni, Kuki lamni, Maitei lamni, Haibi wasura natana. I am the Nagagi lamni, Kuki lamni, Amagi lamni, Haibi was a Sunanatabida. I am saying he's a Kayaganda, Government of Manipurna, Vasai, Kuki village of Sumanto and Nasiki, Maminko, Kuki village of Maitai Havakanda. Masai social media platform kereta ure even Zuf na singko ko ure ko sigi haiba kun maming se state village da yaude haina mina singko ro bauda popi tha gi tor pane hai bodan sai osa anna hebi du mai na masida nagagi mitei gi kuki gi adugi adagi lam rongmai gi kari gi lam mai duma pura tongan tham gra se ko adanga sai gi main issue si da lai se popi gi wahu da gi lam gi wahu ma on ba mong ama lai ko ada on popi thai tha de adu pura tongan tham gra se ba Hojik sila iwe problem si kaino ay ganda ay nasung kan mada nasagi hojik ombom ni mai honorable ga maga nasagi kano ga hill area committee ki chairman ga moi phambasi da nasagi lam sigi recognition gi shuma thola ga do ma leba ay sung kan mada ko maram di kaino ay ganda Zuf ki statement ama atopa social media da Zuf ka Taiwan ate atopa community Naga community adagi Zeliangrong community ki statement da ure hojik high village si Manipur gi MLR LR ekta natraga land resource department da magi maming se yaude adu yaudamnina haiba khunna mai tharame haibse kaino haiba question am laeba ada ngasai gi thamningi se akoi gi hojiki mai tharami ba jaga si yum kya tabno yum mi kya taraka na khun ko wei adagi mi kya taraka na khun ko wei aduga haiba village maming se state ki ke hani ko akoi gi resource amadi economy gi beneficiary oina yaubra haiba potsi questionable way abo sitem bopida dona mu kitang tongana legra na ko aduna nungai trisi kai no ganda deputy commissioner Kangpopi district haigadra natraga kai district chan bujano Kangpopi district ki deputy commissioner adagi SDO adagi SDC ko sigi jaga sidagi moi gi statement udabasi akoi gi miyam da moina akoi da namthak tawraga ngasai gi namthak tawbani na lobi ai aduga adugi mathak tasu hoji hoji ki leiriba khun gi maming se media de am toin pandana ti adu mai thagre ada mai thagre kuki village mai thagre je leisu leitaba khundu mai thagre na hairaga news citation ke ga phangandana ayu je ibani anchor ga ga sodum hojikta yena ge toy dune ko akoina issue se pu matam da generally akoina as a CSO ina akoina am toin yeng je kaino gana akoina season ri do sina dori bo wahi akoina khum dori bo pakhum jina heng
मीगी कानागदब साइटेशन गुम्बा नत्रगा लेजिटिमेट ओइबा मैटर ऑन खरदी मसी अखोई मांगजब याम लेयबा अखोई कनो स्टेट की यूनिटी सिदा सोकदब याम लेयबा दिन कइनो हाइदा दिसे हजिकी लमसी अखोइना ngasagi akoina leite haiba lamdo sarkar gi clarification udringai da akoina si village ni kuki village ni adu village ni na haya gadi amaduna su nagagi lamda thabe ya roisum haira ne adu tadi arm conflict ama olakpagi chance yam wangra aduna akoina pami di kaino ganda whether sarkar na sengdopi gadamni whether poppy eradication non to anore kanda aduga arm group amana chatlaga eradication to ga thugairu re mai thado re haiba kanda police na madugi mathakta any afaba tawso fataba taw FIR amni panbam thoe maram de rule of law legedamne na ko ado napna FIR pan bakanda madugi lamdo adugi maming do karina pange aduga whether SDC DC aduga ngasai police ki record ta madugi lam maming do panba ya ba lam oibra haibdi legitimate oi base akoi gi simam leida ne joli LLB na aduda ngasai gi Akshay Kumar na court ka ganda ngasai gi nupa makhak मागी माजे सीग्रे न डिक्लेयर तौरब नुपादो कोर्ट सुम खनाबदे अक्षय कुमार हाइतदना तौबदा मागी ममिंग दो माजे माजो जेल दा थम्बका न माई ममिंग दो लीगल legitimate maming oina oigidana ma chahi kya aadhar card maming hapangam draba nupado sigren leibdo legitimate oigidana same case hojiki leigidaba ngarang han gi risikanta gi case sidasu mai nupiduna postmortem do soi tawtho ta di mai nupidu oigidori neba aduna ngasai gi jaga da tawba yaba ibe yaba yadaba sakar gi record leibam tokpa leitaba haiba leiba police su heta kana gumna complain tawre na kuki village ama mai thado me akoi FIR pal hoine ta village maming do lei khangde leite khangde no ya do kai ming kawi kai subdivision no adagi listed village oibra oidabra khangde maming pon pan jan ya deba adugi jaga du la kan ne land and resource conflict tolaka doije do jasi miam je mai gi detail miam thido khotok pa masi ngai bana maram oidera government gi side gi any statement tholak base ai wa kan ko government gi yam complicated oiba matter ni ko complicated oiba matter ne abdi tentek na thamjara da ko yam complicated oiba matter ne di kaino ganda zuf sisu zuf group amadi government of media ga wari sanari ba kuki su group kara ju wari sanari ba aduga hojik se ngasai gi lambi chatpa ya ba ngasai hang bi do ya ba ya da ba adu da community conflict ama namdara kan jida another land and resource ki matang na armed conflict ama on gadra na government di comment bi da bo rang ne ba internally di tawba ya ba tawram ya ba tawba da bo aina haijani gi di mayam na pakai da hainaram ni na kuki village adu mai thado khre adu tawre haram ni na government na sengdofam thoy am ni da hai ba jaga sida sugum village register orega government gi beneficiary phangba government gi listed village laite na haibam di thok tawra ba adu khaki wari ni da thank you oza mathangi wahanga se hak oza Dr. Yumnam Premananda lakchage oza ozi FNCC na haiba je Manipur Hill Areas Village Authority Act 1956 ki manungda at least 20 household legedabani hairi village recognition phangwase masi kadai fawo chumbano mogi claim se aduga hariba incident se sikumba incident se moinadi kano mai thadoi ba kangu gi mai kai de gi di haibasi poppy farm settlement do thadok pani hairi ado masi je village ne hanen loba yagadori bra ozagi mot ka thambio legally village har ka ti ki mi khare le di village ni haidune ba aduna common place kawi aduga law da di hujiki village amada khoi gi hill area authority act do adu da yaujabani village si minimum household 20 du sumini ai 20 si yamandi hai ni 100 ku mo helo ai emen to boda kale 20 di yam de adu da yaw du 20 ni aduga adu di lo da leibani lo du di emen to da bani na 20 yaw da di village o yar wedna ko adu 20 yaw re ha ga su village ni ha bi yar oi madu village ho da ga gazette ga notification tholakini da koina khangda bani na 20 sure village ka haya poti adu moina kok jabe bani lo da di ga sai gi village authority pirani ro gazette ga government list ka tholakini ab disa da village ka haisi adu gi po ne koina pakhum thon ma ya da ba hai tare hai di government gi di district hala ni sub division di village na mai administration tawna pa semdu ine revenue district hala isi adu gi pot lak pa ne na ai wakhan di moina pibu di mo adai gi local gi maming pa hairam ba yai ko whether is legally village masi kanona ga village council na aya ba lawraga sai ek tu makha da Manipur village authority ek ki makha da ko aduga asai gazette ga phong grabra haiba mi yengom change ba ko yeng daga de khona panga mu su ya da hai tare adege oja oziki security force the poppy field destroy to boje khoi powder dum tatan thengni Manipur gi hill districts Churachandpur Tengnopal Ukhrul district Chandel Kangpokpi toina thengnai but phabadi amasu thengna daba
culprit se sine habse mido cultivator or farmer madu pha ba dum theng da mai tha do khodok pa dei popi yan that pa si di pau je ngasi bhawa dum theng ne ngasi bhawa da ayak na akhoi pau ma am yeng pom tam da ma je popi cultivation ga mari leina na phare ha je theng da ado oza swai jang jing base masi khoi gi law enforcement gi moi gi failure ne ha gi do bra na tra political protection ama yaur bra swai sa Hujiki political protection du de khoina khangje ko adu de moi da dum hangbiro bo ko adu ko hujiki se law di very clear ni mi di pharo di bi thengadra mina pharo adu ga investigation tawdana khotana tawbu su tawdra mina pharo adu ai ba hajoro ga di popi si dum thabi yu lei ko tawbu do niyom niti naina thabi ba law si kha satpam changi adu ga popi gi law si khatang lu bai tare akhoi na ngangnari city su mapan gi po ne ba NDPS adu ek haiba ne adu ga ngasai kana na popi si pambi yan that ka do no kana na thau ka do ni si yam koi thui ma di ko se gi drug law enforcement si ama khatan natte central government makha lei do si narcotic control bureau ko adagi di central bureau of narcotic adagi directorate general of revenue intelligence yamaru ne adagi di commissionerate of customs the commissariat of central excise coast guard sin samudra kari gilai and sigi mayam si tawum changi bo ko khoi sidai taw de sarapul ne yan bumba leina ko ade police na khara tawre ka gumba sumaina tawna ba ade state government state police state excise officer so mayam leiri ade gi satellite mapping asi akoi masi ju central economic intelligence bureau sin taw do ne bo ko in coordination with sai gi narcotic control bureau ne aduga central bureau of narcotics si punna tawmina do ne bo ko state ki yawni and so mayam leiba aduga masam sam yawri ni sidi ministry of home affairs gi makha da leiba yawri ade ministry of finance gi makha da leiba yawri and sigi sing ji punna state government is yauri na simen je punin chamina om change bako ado aina akhoi gi popi ga thaba khopasi yam thaninga ga di akhoi na tawba ya basi lo lei thaba yai ko popi se madu akhoi legal cultivation kawi amadu illegal cultivation Manipur de su thaba ya bro yai ka ya dani gina ya badu license law tare license law tare ado kai de law ga ha kanda narcotic drug and psychotropic substance rules 1985 ki makhada akhoi gi kanogi narcotic control bureau na pigadoin magi license low na government na 13 September 2023 da narcotic control 1 division na thokram si matung na moin apply tor kana thadoi ne ko adon india da huji bu lai si only kanole track mari kha state mari da thaba yai aina hunjai gi research tor ga phami si akhoi huji aham ahum lerami Madhya Pradesh ta thaba yai ko huji india thari se Madhya Pradesh ta खतंग दी ममिंग से पाब थोकते मानसोर अदेगी दी निमस रतलाम अफाव डिस्ट्रिक्ट नी अदे उज्जैन अदे जाबुआ अदे शाजापुर एंड राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हिदा थाई अदे राजस्थान दना कोटा ममिंग चली दना कोटा दा थारी अदेगी दी बेरान दा थारी जलवार दा थारी सही दे हम हिंदी फिल्म की जलवार से हम दमने अदे चित्तौड़गढ़ अफाव मफम नी अदे उदयपुर अदेगी दी बिलवार डिस्ट्रिक्ट दा थारी उत्तर प्रदेश ता जुखा थारी सुमाइन वारी बको अदगी उत्तराखंड सी स्टेट मरी की ट्रेक सिंग ट्रेक दी परेंग दु गवर्नमेंट ना नोटिस तवे बको नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स की मखादा अदुगी ट्रेक सिंग नतर अतै दम थाबा यादे बको पोपी सीड से खोय कनो स्पाइसेस ओइना सिजनबनिना अदुगी दमकता थान बाजार asi ayamna kanoni research ka aduga drug nungi sinabagini haidi akhoi gi cancer na ba khot pa sumba di narcotics sinatna amata leite bako ma sen adugi pota research ka drug ki sinanabani aduna sigi posi sibo ko notify track ka weba government gazette thok to ni sijo aduna sumai tawna khoina apply tawraga legally tha ga di phare atai sidi ma strict law le strict laws UN di hawra UN gi si panjaro yam sangdo khani ko India gi da haraga UN di hawra ni UN gi khoi gi 1988 ki adagi di sa ke convention lari 1971 gi 1961 gi convention mayam je sign tawru bagi ne ba India da narcotic drug and psychotropic substance act 1885 minus same se adu rule ju same 1885 makta da adu gi sigi rule gi makha da di kanam ta na sigi aksai popi je thaba yade aduna masi popi si proper family kind tawre sigi proper ji amada thaba yade aduna thage harga de license yaudi thaba yada ba aseng badi any jaga da popi pambi khara horam base masi bokta village ki chief na karina government da ade concern authority report
पाव पियो हाइबने पीदबदो अदु फाबे याइना सेंबदि विलेज के चिप कजि फाय याइनि अदाय सिदा थाबा अदि मी चटपगसि उदना अदाय मनकते पुलिस स्टेशन ग लेरबा आर्मी के केम लेरबा सार्बे केम लेरबा मोइना केमता पाव पीदना पोपी दु येगिंग चलबा मोइ दे आर आल्सो लायबल नि कैनो एक यौजबनेबा हाइदि सिदि अमता थायादबा अदि अमना सेंग नौजाना थंबिरबदा मणिपुर दि मसी लाइसेंस पीबगी वाफम सुक्लै लेते अखोय लाइसेंस तानरुदि लाइसेंस पीदि अदुना इलीगल कल्टिवेशन कवेम सिदि मतम खुदिमक्ता मै थादोकदबनि याथकदबनि अदुगा मदुर चेनाबा मीसिंग अदाय मनाक नकपा कनान ऑथराइज तौरिनो हाइबा अदाय जिंदु फाव पुनबु याबगी पोटपु लेरिबको अदे एक अमना प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक अनमसु लै अखोय पुथोक पुचिन तौरिसे सि मखादा फादोइनि अदुना अखोय असंबने मसी पिट NDPS कवी सुमाय तौर लो से इंडिया अखोना चथदब है महाराष्ट्र गुम कईगुम से चौखले महाराष्ट्र अखोगी मकोका है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है स्टेट सेमजबनी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सेम अखोई मणिपुर अखोन तत्न है कॉन्स्टिट्यूशन से पादबनी खंगदबनी मकोकागुब ऑर्गेनाइज क्राइम ने ड्रग का अराइब नाते ड्रग मी फादी फारोब फारोद ऑर्गेनाइज होने मोईगी लास्ट ड्रग की कहोने पॉलिटिक्स मोई लो पाइरकदोने ड्रग की ऑर्गेनाइज क्राइम से मोद पाइबदी मोने सरकार पाइदो नाते मोद करीम तौदनब ड्रग से फ्रीली पुथोक पुसिनब यानब मोईगी कारबार से ड्रग की क्राइम से मोई कनामतना येखाई थिंगाइब तौदनब मसा से तिंथोक्तोने ड्रग कार्टेल गाइसे देखिए ओजा ओजा अमा लो दगी खाइदे फबदी दौरान ट्रम ने फरेदा नई साइन तौ ड्रग कार्टेल सिंधु नटगदी अखोइना नोइदा अदु कापसलनी हैना मेक्सिको न थिल्म चलिदो हि लेजरे सि फारे पिजरे अमाइना तौम चंगे नटगदी ना लास्ट यो इंडिया मणिपुर सिदि खरलगा ड्रग लेबा ओनबा याबगी पॉसिबिलिटी लेरबनी